Салом бародарони азиз, акнун аз имрӯз боз мо кӯшиш мекунем ки хубтар, нақстар видеоҳои беҳтарин пешкаши шумо кунем. Шумо танҳо канали моро дастгирӣ кунед, видеоро тамошо кунед, дар сайтҳои интернетӣ падилитса кунед, яъне Одноклассник, Контакт, Фейсбук ва ғайраҳо шумо видеоро падилитса кунед. ва гуфтанем ба бародароне ки мехоҳанд каналҳои худшонро реклама кунанд, марҳамат муроҷиат кунед. Ва нафароне ки мехоҳанд ки касеро ҷустуҷӯ кунанд, марҳамат муроҷиат кунед. Ва видеое ки мо барои шумо пешкаш мекунем, кӯшиш мекунем ки ба шумо писанд ояд. ҳар як видеое ки ба шумо писанд намеояд, шумо метавонед ки тамошо накунед. барои он ки мо кӯшиш мекунем ки дар сайтҳои интернетӣ видеои мо бисёртар шавад. Шахсан як видео ба шумо маъқул нашавад, ба ҳазор каси дигар маъқул мешавад. барои ҳамин шумо нахоҳед тамошо накунед. бародарони азиз, ман ҳастам Париз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. ба ҳамаи шумо тамошои хуб орзумандам. салом ба ҳамаи бародарон. салом ба ҳама бародароне ки имрӯз дар шабакаи интернетӣ, шабакаи мо даромада видеоҳои моро тамошо мекунанд. аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки видеоро бо диққат тамошо кунед, албатта лайкро фаромӯш накунед. касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, дар канали мо подписатсия кунанд. видеоҳои хуб, видеоҳои нағз мо кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо кунем ва ҳар он видеое ки ба шумо писанд намеояд, шумо танҳо метавонед ин видеоро гузаронед. барое ки яке аз шумо, агар ин видео ба яке аз шумо маъқул нашавад, ба 100 каси дигар маъқул мешавад иншоаллоҳ. видеоҳое ки дар канали ман тамоми мавзӯъро дар бар мегирам, на танҳо як мавзӯи ки дар бораи худи як чиз бошад. ҳамаи мавзӯъҳоро дар бар мегирад. акнун видеои манро интизор шавед, видеоҳои нав ба нав, ва мо кӯшиш мекунем ки баҳри шумо дӯстони азиз видеои хуб бирорем. касоне ки мехоҳанд каналҳояшонро реклама кунанд, касоне мехоҳанд ки ягон ашё предметҳое ки гуфтем бепул доданиянд, марҳамат. касоне мехоҳад ки ягон чиза дар савдо гузорад, марҳамат муроҷиат ки номҳои мо дар поён гузошта мешавад. ҳар он чизе ки ба шумо писанд меояд. касе аз шумо талант дорад, касе аз шумо хоҳиш дорад ки видеош дар сайтҳои интернетӣ бошад, марҳамат муроҷиат кунед. вақте ки шумо муроҷиат мекунед ба канали Самбои ТВ Екатеринбург, метавонед танҳо ТВ Екатеринбург гӯед. ба канали ТВ Екатеринбург марҳамат муроҷиат кунед. салом бародарони азиз, ман ҳастам ТВ Екатеринбург. акнун номи канали мо на танҳо Самбои ТВ Екатеринбург, балки ТВ Екатеринбург мешавад. касоне ки чӣ муроҷиате доранд, чӣ хоҳише доранд ки дар сайтҳои интернетӣ YouTube, Одноклассник, Контакт, Фейсбук видеоҳои шумо, хабарҳои шумо, пешниҳодҳои шумо бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. ҳар як пешниҳоди шуморо мо ба дил дида мебардорем. марҳамат бародарони азиз, шумо муроҷиат кунед. ҳар як он чизе бошад, хоҳе ки шумо мошин фурӯхтанед ё хоҳе хона фурӯхтанед, хоҳе ки шумо касеро ҷустуҷӯ доред, ё ки шумо чизеро мехоҳед ки ба касе тӯҳфа кунед ва мехоҳед ки як сухан баҳри дӯсти худ гӯед, ё ки мехоҳед ки видеоҳое ки шумо талант доред ва мехоҳед ки дар сайтҳои интернетӣ ҳама тамошо кунад, марҳамат муроҷиат кунед. танҳо муроҷиат кунед ки ба канали Самбой ТВ Екатеринбург, не танҳо ба канали ТВ Екатеринбург. сайти интернети мо сайти YouTube аст ки номаш Самбои ТВ Екатеринбург буд, ТВ Екатеринбург шуд. яъне хеле кӯтоҳ ва осонтар шуд барои шумо. бародарони азиз, ТВ Екатеринбург дар хизмати шумо аст, марҳамат муроҷиат кунед. дар охир гуфтаниам бародарони азиз ки қисми дуюми киноро интизор шавед. мо кӯшиш ва ғайрат дорем ки вақти муайян ёфта ин киноро ба навор гирем ва пешкаши шумо кунем. дар канали мо гузошта мешавад ҳар он чизе ки
ما پیش از کینو به نوار میگیریم. چخیل ما کینو را به نوار میگیریم، پیشکش شما میکنیم. شما در کانال ما میتونید که تماشا کنید که کینو چخیل به نوار گرفته میشود و در کانال صدای امید شما میتونید کینو رو با پورگی تماشا کنید. و گفتنی هم برادران عزیز، یک دو سه سیلکه که من در پایان کانال میمونم، دوستان است و بانوان است، برادرانی هست که خواهش میکنن که سیلکه کانال ما رو در پایان گذارید تا که دیگران подписаться کنن. سلامت باشید برادران عزیز، خوش آمدید به کانال ما. نوار بهترین رو اکنون تماشا کنید. تا بازدید. بگذرم چون از جهان یادم کنید، در کجای گفته فریادم کنید. بعدی مردن تا نگردم به نشان، ذکری خیر دوستان شادم کنید. گر خطای رفت از من منظرت، آن خطا بخشید و آزادم کنید. یاران و برادران مرا یاد کنید، تابوتی مرا زی چوبی شمشاد کنید. تابوتی مرا قدم قدم بردارید، در خاک سیاه مانید و فریاد کنید. از درخت افتد برگ زیر پا شود، حیفی عمری آدمین تا می رود کم می شود. حیفی عمری آدمین اول بهار آخر خزان، حیفکی نامی عزیزم از جهان گم می شود. دانه گندم بیفتی در زمین نان می شود، تلخی جان کندنم از مال مردم می شود. ای برادر تو بیا از مال مردم توبه کن، که مال مردم در قیامت مار و کژدم می شود. حقی مردم خور هرگز تو مشو، جاهل و بیار هرگز تو مشو. آب در شیرت نکن بحری فروش، که از مزارت نعره ها آید به گوش. ای خواجه بدی نکن که عمر در گذر است، یک عصر چوبینی عمر آن یک نظر است. گر عیش و طرب کنی و غافل باشی، هوش دار که به قبر بالینت تر است. گر آدمی بی وفا کسی میر نشد، از مردن آدمین زمین سیر نشد. کس نیست سخن برد بر استاد اجل، مردن که حق است ولی جهان پیر نشد. ای خواجه بدی نکن که عمر در گذر است، زیرا مرگ من معلوم اما مردنم معلوم نیست. مومنم اما ایمان بردنم معلوم نیست. در قیامت راه دارم نام او گویم سیرات، من نمیدانم به آنجا رفتنم معلوم نیست. راهی پرشور و خطر نادیده بگشادم سفر، در سواری اسب چوبین رفتنم معلوم نیست. در درونی گوری تاریک هست آنجا لحد، یا به مینت یا به راحت خفتنم معلوم نیست. گر خدا را بنده ای یک روز آخر رونده ای، به نماز و به روزه در قیامت تو شرمنده ای. سلامت باشه و همه مردم تاجیکستان سلام.